Muraho mwagize neza kuba mudukurikiye hano ku Musanzu Media TV nje kubagezaho amakuru ku buryo burambuye. Njye ndi Daniel niyo nkuru. Muri aya makuru tuze kuyahera ku nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite aho mu ijoro ryakeye yatoye itegeko rishya rigenga ikoreshwa ry'umuhanda rivugurura iryari rimaze imyaka 30 rikoreshwa ritari rikijyanye n'igihe. Turibuze kujya mu karere ka Kamonyi ahabereye impanuka y'imodoka yahitanye ubuzima bw'umuntu umwe ikomeretsa bikomeye abandi bantu 10. Mu mikino turaza kubabwira ko ikipe y'igihugu ya Misiri yageze muri kimwe cya kane cy'igikombe cya Afurika cya 2025 itsinze Benin ibitego 3-1. Hanze y'u Rwanda turabwira ko wahoze ari perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yagaragaje ko akiri perezida w'iki gihugu cyo muri Amerika y'Epfo ahakana ibyaha byose ashinjwa igihe yari ari imbere y'urukiko. Mu kanya turaje tuyarambuye. Reka amakuru tuyahere hano mu Rwanda ku nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yatoye itegeko rishya rigenga ikoreshwa ry'umuhanda rivugurura iryari rimaze imyaka 30 rikoreshwa kandi ritari ikijyanye n'igihe, ririmo ibihano bikarishye kubica amategeko agenga imikoreshereze y'umuhanda. Iryo tegeko ryakozwe kugira ngo rihuzwe n'igihe kigezweho aho n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga ryibanzweho cyane muri iyi nama. Iryo tegeko ryakozwe kugira ngo rihuzwe n'igihe kigezweho aho n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga ryibanzweho cyane. Iri tegeko rishingiye ku kwimakaza ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rigezweho mu rwego rwo kurushaho gukorera mu mucyo no kubazwa inshingano hagamijwe kunoza umutekano mu muhanda no kugabanya impanuka n'abo zihitana. Kugeza ubu mu Rwanda hakoreshwa itegeko nimero 34/1987 ryo kuwa 17 Nzeri mu 1987 rivugururwa kugira ngo iri tegeko n'amategeko arishyira mu bikorwa bihuzwe n'igihe. Ni itegeko rishya ryatowe mu ijoro ryo kuwa 5 Mutarama ritorwa n'abadepite 77 bari bitabira inteko rusange nyuma yo kumara umunsi wose basuzuma bakanatoranya ingingo zirigize imwe ku yindi. Ni itegeko rigaragaza impinduka bijyanye n'aho icyerekezo igihugu kirimo kuganamo ndetse ku ngingo zirebana n'ibihugu bisa naho bikakaye mu rwego rwo guca intege abica nkana amategeko y'umuhanda no kwimakaza imyitwarire myiza. Ingingo ya 37 y'iryo tegeko igena ko umuyobozi w'ikinyabiziga gutwara ikinyabiziga yarengeje igipimo ntarengwa cya alukoro mu maraso abakoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa ihazabu itari munsi y'ibihumbi 100 ariko itarengeje amafaranga ibihumbi 400 y'u Rwanda n'igifungo kiri hagati y'amezi 3 n'amezi 6. Iyo atwaye ikinyabiziga gitwara abantu mu buryo bwa rusange no kuvuga abanyeshuri, abakozi hamwe ba mukerarugendo imizigo irengeje toni 3.5 cyangwa agamije kwinjiza amafaranga. Icyo cyaha kandi gihanishwa ihazabu itari munsi y'ibihumbi 150 ariko itarengeje ibihumbi 300 n'igifungo kitarengeje iminsi 10 cyangwa kimwe muri ibyo bihano ku muyobozi w'ibinyabiziga bitavuzwe haruguru. Riteganya kandi ko umuyobozi w'ikinyabiziga kitavuzwe haruguru ufite igipimo cya alukoro mu maraso gikubye nibura inshuro 2 z'igipimo ntarengwa cya 0.80 ahanishwa ihazabu itari munsi y'ibihumbi 200 ariko itarengeje ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda n'igifungo kiri hagati y'amezi 3 n'amezi 6 cyangwa kimwe muri ibyo bihano. Biteganyijwe kandi ko iyo umuyobozi w'ikinyabiziga yongeye gukora icyaha giteganywa n'iyo ngingo mu gihe kitarenze umwaka umwe ahanisha igihano ntarengwa giteganyijwe n'iyi ngingo kandi icyo gihano gishobora kongererwa kugeza ku nshuro 2 z'icyo yahawe mbere. Iri tegeko kandi riteganya ko umuyobozi w'ikinyabiziga wanga gupimwa alukoro mu maraso abakoze icyaha yabihamijwe n'urukiko akazajya atanga ihazabu y'amafaranga hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 600 n'igifungo kiri hagati y'amezi 3 n'amezi 6 kutwaye kimwe muri bya binyabiziga byavuzwe hejuru. Hari n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 400 n'itarenze ibihumbi 600 by'amafaranga y'u Rwanda n'igifungo kiri hagati y'iminsi 10 cyangwa se kimwe muri ibyo bihano ku wundi muntu. Perezida wa Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga Ubutwererane n'Umutekano Ambasaderi Tumukunde Hope Gasatura yavuze ko ibihano biteganyijwe bigamije guhindura imyumvire ku gukoresha umuhanda. Iyo umuyobozi w'ikinyabiziga yongeye gukora icyaha giteganywa n'iyi ngingo mu gihe kitarengeje umwaka umwe ahanishwa igihano ntarengwa giteganyijwe n'iyi ngingo kandi icyo gihano gishobora kongerwa kugeza ku nshuro 2 zacyo. Ingingo ya 39 y'iri tegeko iteganya ko
umuyobozi w'ikinyabiziga uhagaritswe n'umugenzacyaha cyangwa umukozi ubifitiye ububasha akanga guhagarara abakoze icyaha, iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa ihazabu itari munsi y'ibihumbi 100 ariko itarengeje ibihumbi 700 n'igifungo kiri hagati y'amezi 3 n'amezi 6. Ku bijyanye no gutwara ikinyabiziga nta ruhushya rwo kugitwara ufite, uhanishwa igifungo kiri hagati y'iminsi 15 n'iminsi 30 n'ihazabu iri hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda. Mu kugenza ibyaha bihungabanya umutekano mu muhanda, umugenzacyaha akora dosiye akayishyikiriza ubushinjacyaha mu gihe giteganywa n'amategeko byerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha. Iri tegeko kandi rigaragaza ko iteka rya minisitiri rizagena urutonde rw'amakosa yo mu rwego rw'ubutegetsi yerekeye kutubahiriza amategeko y'ikoreshwa ry'umuhanda, ihazabu yo mu rwego rw'ubutegetsi ijyanye n'ayo manota y'imyitwarire ahanishwa ukoze iryo kosa. Ahanishijwe ihazabu yo mu rwego rw'ubutegetsi kubera kutubahiriza amategeko y'ikoreshwa y'umuhanda yishyura ihazabu mu gihe kitarenze iminsi 30, aho aboneye ubutumwa bw'urwego rushinzwe kurinda umutekano mu muhanda umumenyesha ikosa yakoze. Riteganya kandi ko warengeje igihe ntarengwa cyo kwishyura ihazabu igihano cyiyongeraho 30% cyayo yari yaciwe, kandi ikishyurwa mu minsi 30 ibarwa uherewe igihe aboneyeho ubutumwa bumenyesha igihano cyiyongereye. Reka duhindure ingingo kandi tujye mu karere ka Kamonyi habereye impanuka y'imodoka yahitanye ubuzima bw'umuntu umwe ikomeretsa bikomeye abandi bantu 10. Muri Rambuye na Marie Rose. Mu karere ka Kamonyi habereye impanuka y'imodoka yahitanye ubuzima bw'umuntu umwe ikomeretsa bikomeye abandi 10. Impanuka yabereye mu mudugudu wa Kangayire mu kagari ka Sheri mu murenge wa Rugarika. Polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda yatangaje ko imodoka itwara abagenzi yagonganye n'imodoka yari iri imbere yayo mu cyerekezo kimwe, irayisunika igonga ikamyo mu bwoko bwa hoho nayo yari iri imbere yayo. Ibi byatumye hapfa umuntu umwe mu gihe abandi 10 bari muri iyo itwaye abagenzi bakomerekejwe bikomeye, barimo n'umushoferi wari uyitwaye. Umuvugizi wa polisi CPA Emmanuel Kayigi yavuze ko icyateye impanuka kitaramenyekana neza, ariko ko hakekwa ko bishoboka kuba yatewe n'uburangare bw'umushoferi. Yongeyeho ko iperereza rigikomeje kugira ngo hamenyekane impamvu nyakuri yateye iyo mpanuka. Polisi yasobanuye ko umurambo uwapfuye wajyanywe mu bitaro gukorerwa isuzuma, mu gihe abakomeretse boherejwe kwitabwaho mu bitaro bitandukanye byo mu karere ka Kamonyi, Muhanga n'ibyo mu mujyi wa Kigali. CPA Kayigi yongeye kwibutsa abashoferi kwitwararika no kumenya ko ubuzima bwabo abo batwaye ari inshingano ikomeye. Yanavuze ko mu minsi mikuru ya Noheli n'Ubunani habaye impanuka zikomeye 6 zahitanye abantu barimo abana 2, kimwe n'indi mpanuka yabereye mu karere ka Nyamasheke yahitanye undi muntu umwe. Reka aya makuru tuyakomereze mu yavugwa muri siporo ndetse n'imyidagaduro, aho Manchester United yirukanye wari umutoza wayo Ruben Amorim nyuma y'amezi 18 gusa yari amaze atoza iyi kipe. Umutoza ukomoka muri Portugal yirukanywe nyuma y'uko iyi kipe yaherukaga kunganya na Leeds United igitego 1-1. Icyemezo cyo kwirukana Amorim kikaba cyafashwe n'abayobozi bakuru muri Manchester United barimo umuyobozi mukuru wa siporo Omar Berrada n'umuyobozi wa tekinike Jason Ward. Ni nyuma y'uko umubano hagati ye n'ubuyobozi wangiritse bitewe n'amagambo yatangaje mu kiganiro n'abanyamakuru nyuma yo kunganya na Leeds. Amorim akaba yaragaragaje ko atumvikana n'abamukuriye, avuga ko ari we manager wa Manchester United atari coach w'iyi kipe. Mu gikombe cya Afurika, ikipe y'igihugu ya Misiri yageze muri 1/4 cy'igikombe cya Afurika cya 2025 itsinze Benin ibitego 3-1 nyuma yo kwitabaza iminota 30 y'inyongera, kuko 90 isanzwe yari yarangiye ari igitego 1-1, aho muri iyo minota Misiri yaje kubonamo ibindi bitego 2 bikaza kurangira ari ibitego 3 bya Misiri kuri 1 cya Benin. Umakuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda, wazo ari perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yagaragaje ko akiri perezida w'iki gihugu cyo muri Amerika y'Amajyepfo, hakana ibyaha byose ashinjwa. Nicolas Maduro yagejejwe imbere mu rukiko rwa Manhattan, leta ya New York, akuwe muri gereza ya Brooklyn ku wa 5 Mutarama no kuvuga ku munsi w'ejo, nyuma y'uko uyu mugabo w'imyaka 63 umugore we Celia Flores bakuwe muri yombi ku itariki 3 Mutarama uyu mwaka binyuze mu gitero kidasanzwe cy'ingabo za Amerika zagabye mu murwa mukuru wa Venezuela.
ingabo za Amerika zibarizwa mu mutwe udasanzwe woherezwaho rukomeye Delta Force. Abo muri uyu mutwe bamusanze mu cyumba bararamo mu gitero cyifashishijwe indege 150. Maduro n'umugore we bakaba bakurikiranyweho ibyaha byo gucuruza ibiyobyabwenge n'iby'iterabwoba. Binyuze mu bari kumusemurira, Maduro yahakanye ibyaha byose ashinjwa, birimo no kuba intandaro y'ibiyobyabwenge bitundirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu yandi makuru kandi ajyanye n'iki gihugu cya Amerika, wari visi perezida wa Kenya Rigathi Gachagua yasabye perezida Donald Trump kugaba igitero cya gisirikare muri Kenya gisa n'icyo aherutse kugaba muri Venezuela. Ni amagambo Gachagua yatangaje ku cyumweru mu biganiro yatangiye mu gace ka Kipipiri mu karere ka Nyandarua. Ibiganiro byabaye nyuma y'iminsi mike imenyekanye ko itegeko rya perezida Trump yahaye ingabo za Amerika zagabye igitero kuri Venezuela zita muri yombi uyu muperezida w'iki gihugu Nicolas Maduro n'umugore we kugira ngo bagezwe imbere y'ubutabera bwa Amerika. Gachagua yagarutse ku kibazo kimaze igihe imbere y'ubutabera, aho hari amafaranga yo muri Minnesota muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaragenewe gufasha abana bo muri iyi leta mu gihe cya COVID-19 ariko aza kunyerezwa agurwamo imitungo mu bihugu bitandukanye birimo na Kenya. Kugeza ubu abantu 47 bari imbere y'ubutabera bwa Amerika kubera iki kibazo. Gachagua yasabye Trump kudakurikiza inzira z'amategeko mu gufata aba Banyakenya bakekwa kuba baragize uruhare muri ibyo bikorwa kuko bashobora gukingirwa ikibaba na Perezida Ruto, ashimangira ko igikenewe ari ugutera Kenya nk'uko yabikoze kuri Venezuela. Perezida Ruto na Gachagua bamaze igihe kinini badacana uwaka. Umubano wabo mubi ukaba waragaragaye cyane mu Kwakira umwaka wa 2024 ubwo uyu mugabo yeguzwaga ku mwanya wa visi perezida yari amazeho imyaka 2. Mu yandi makuru kandi, ku munsi w'ejo mu kiganiro n'abanyamakuru, perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko iherezo ry'ubutegetsi bwa Pedro ryegereje kuko ngo nawe acuruza ibiyobyabwenge bya kokayine. Perezida Pedro yamenyesheje Trump ko akwiye guhagarika kumwibasira kandi ko niba ashaka kumukura ku butegetsi nka Maduro akwiye kumenya ko nawe yasobanukiwe igisirikare kuko yarwanye urugamba rw'amasasu. Amagambo perezida Pedro yavuze ajya gusa n'ayavuzwe Maduro muri Kamena umwaka wa 2025 ubwo Amerika yashyiragaho miliyoni 50 z'amadolari ya Amerika izahemba uzatanga amakuru azatuma afatwa imushinja kuyobora itsinda ry'abacuruza bakanamutsa ibiyobyabwenge. Leta ya Colombia ikaba yamaganye itabwa muri yombi rya Maduro isobanura ko rinyuranyije n'amategeko mpuzamahanga, ikaba yohereje abasirikare benshi n'ibikoresho ku mupaka kugira ngo niterwa nka Venezuela izirwaneho. Naho kandi mu bindi biri kuvugwa muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabyo turi busorezeho, perezida w'iki gihugu Donald Trump yongeye kugaragaza ko ashaka komeka ikirwa cya Greenland ku gihugu cye kubera impamvu y'isi z'umutekano. Greenland nicyo kirwa kinini ku isi, kikaba gituwe n'abantu hafi 57,000, no kuvuga kuva mu mwaka w'1979 kigenzurwa n'inzego nyinshi zacyo, cyese urwego rw'ububanyi n'amahanga rugenzurwa na Denmark. Ubwo Trump yasubiraga ku butegetsi muri Mata umwaka wa 2025 yagaragaje ko yifuza cyane iki kirwa bitewe n'ahantu giherereye n'umutungo kamere gifite, ndetse bivugwa ko ashobora gukoresha imbaraga z'igisirikare mu kucyomeka kuri Amerika. Minisitiri w'intebe wa Denmark Mette Frederiksen akaba aherutse gutangaza ko Amerika idafite uburenganzira bwo kwiyomekaho iki kirwa cya Greenland. Ni nuko nyasoje, reka mbashimire cyane mwese twabanyemo. Njye ndi Daniel Niyonkuru, reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza.